Hello guys, welcome back again to another video. Dunia hi la khat khin sa ki ding ahi in hitila rukhel sahin bola ahi le nunga nga si kip gen youtubers ahin amala dei than chu ahi le pakai kom bel taw te ti la ahi in hitila asa chu ahi le azoi si wa ngai them guite ahi nung se te en ka channel hi subscribe, like, share, comment in the ball bi even lang chuban la achai na chan ke in a video win khin timu ve chula nga si ama ayong subscribe ana bol pi utin ana ki tho pi utin description a khen koi di ahi en tun la chu sa pantang e Huda in lang ve chin timin lấy si khăn hi bay va tan te thu pi tan na ilud masang un u phat hoi in ni pe un pakai kom beloi zui te gei sang khan ti vai gei khan ti hagi sang ma in ki no loi zin pakai kom bel tau te na hin hu chu het man lo vin thì nan na hin tha pe tan te nan tha gao kap in ape nge nang in la het pi di lo ni khu pha hung be loi sin te gei sang khan ti vai gei khan ti phat gei sang ma in ki no loi zin pakai kom bel tau te na hin khu chu het man lo vin thì nan na hin tha pe tan te na tha ga kap in ape nge nang in la het pi di lo ni khu pha hung be loi zin te gei sang khan te vai gei khan te phat gei sang ma in ki no loi zin pakai kom bel tau te Thank you guys for watching my video. Ka video achai na chan ke hin ve zein na chungin ki pa thu khen se ye. Chule angai tha zo se na bon chaw in pathen in phathen hin bu che ta wen. Bye bye.